Crvena krema od aloe vere iz Forelin Productsa sadrži više od 36% čiste aloe vere. U crvenu kremu su još dodane ulje eukaliptusa, jojobe, koštice kajsije. Crvena krema se odlično pokazala svagde tamo gdje treba prostor zagrejati. Znači, kod spazma mišića, grčeva, ukočenosti, svagdje tamo gdje treba da napravimo jednu masažu sa kojom ćemo da zagrejemo mišiće. Također, crvena krema se koristi kod sportista. Pre izlaska na teren, sportisti umasiraju crvenu kremu u mišiće da bi se postigla bolja prokrvljenost. Crvena krema ima još dosta primjene kod raznih oboljenja. To imamo iskustva sa terena. Ljudi koji su koristili crvenu kremu, recimo kod gljivica na nogama, pokazalo se da su se vrlo brzo rešili tih gljivica korištenjem ove crvene kreme. Također, neki korisnici nam kažu da crvena krema može mnogo pomoći kod glavobolje. Oni jednostavno uzmu crvenu kremu, umasiraju je u prostor slepočnica i osjećaju da im je to olakšalo njihovo stanje. Ova crvena krema ima još primjena, ali za sada ovoliko primjeni crvene kreme. Nju možete naći u našem Aloe Vera centru na Novom Beogradu. Ljubazno osoblje će vas sačekati i daće vam dodatna uputstva o primjeni ove crvene kreme.